Ijepchana baki yawe wen sokol machai ora la konin lokayan wai mi koyo. Ere kawawa mi yale dia masani. Jesus stands knocking without ceasing at the door to the heart of every man and woman. The wawaki, Jesus we election when you chai no yonka socho. The karasayan sa palmen Jesus tatoke a door-to-door salesperson. The aramas manggo sa diniyewewe na chingkokwe. Miyagi Johnny kun rong la chelecho irai kasamo John so na chingkokwe kilo aramas nan maray na naray sa Israel. Kamu ngay iskase irai o kamu ngay irai. Kap pilmiyecho kay mabindong la chelecho kap socho kachapangkik na bilmensaka. So na chingkokwe kinase mamye Johnny tukwe. Rakakana dengan entangki darong lang kasang takasta. Tuweje na chay kong sisit lumangi tama menemen chay bibiyet na na chay nood ewe ora. Amen all ko sa yata wanya kumkwangata o kinin sa iswat kila aking changto ko sa dini ewe wim yana chelech a Johnny mo so chara chikatara kanino. Na metuwela chay kong Jesus Christ. Socho kinuti la chelech akchay la socho kinuman saba. Noren sangka laut chay. Aboya. Dame bang kakare ta chay ban socho min sabang tabi chimatawani muna chay noyongka. Kay tay noren samba na rasang norok peirin akachach dengar-dengar. Berap pian kampo song chikan chay la set tamangi makoni socho kukukurki. Kuya kiyalin pak socho kon Jesus Christ mi kon in me paros rapa gina ra mena me chay e wi la challenge ni woni muna chay no yonga chay bangka kitia chay no rin samba chay ri chingata wan a chay kon no yonga makono kashkara re chay ran mashta billaka chay bangka kitia chay bangka mai tolongi na chay no a chay kon Jesus Christ masani nang bukan so ni alaw di sa kayo na chik wano. Ngay mamelen, ngay mamno. So siya mabangko kap kolang sa may masonge. Ibang kami sa plawasa, ngay purang kacamane yung kichay sa palamachay lora laban na masani. Yatuwa, komrong lecho-lecho, kaunang kaching kabayata o kasapat sa palmamasan which na niwa ko. Kalangan ng kono, kalangan ng kukurkoros o kasapat. Kasi nili ang may ko kalangan ng kauno bagi sa pulminasan na siya yung ngay sungin siya bayan kakiyang katsel ay chunga kang katungaw at kauno wow nagi napalapakan ng pilyan siya na kaniyay kachinchapi ng kurangot napalapak caykan ng pilyan government so mumutsuk chay korusong siya nan kasantam na ki sa pamamahay sa ulit singkang tsukalan kinat masamot. Ang waitang sa walap hanggang tsukalan kita introduction ang masamot kabintang tulod pa tsukalan nagay palukuran at wati ya ray si ulit singsang man ba kasut conclusion. Ari balik kayo introduction sa sangar yang ay sonin jud ay palkriya wat proye ba pasoyong orala wan kantoros imet capi kita kusuna deu engkak kawet cair dan masimut nagajijigi pwede tip yay mela sapul men kauno sak-sakan yay no sojuk when Christ Jesus chay kam chay anak-anak pagkatiyang kusunat-wad na sa mga chay no an pilagis kawit ka chay dan masamut men ka chay na sa ba't isaw
sang wasaksin lukubur man sabalway man sabalap Israel tuan memucun kebintawan sabal pisang ni sabal maray taran masal kausan kan pagjalan kat beliau sabal tong nan masinut nan memucun kebintawan kaburana percaya nan Genesis ni yang na sampai subi sang kaunut saya wajud kamel lecen kecil arawan kelar kot kecil wegi tiba sampai petar kot kecil kamu mana kerjaan sampai auto biarkan yang aku kecil langas i kayun syabul memanaman mereka cinta tong yang kusenet kecil-kecil poinen di mela kurusia mela ni asu itu Israel membilbilkan rowa penene yang aku membilbilkan Israel kalian membilang wegu maktuat ainenen kamak tetak kurang kau lokot wegu ya kecil masani sabul makabuk soakan koros yang aku cai dalam mas mula ainenen kamak tetak karena tak kecil jata sabun mal kita inuyu mereka ciri-ciri meselakan beliau kamu wala sampai mau tebakan koros betul aja nawiyawi ni nolik labalab inawat apetar dia kecil korona itu sabun bayar sisis bukan kecil bogila kamu yang main bagi ajaib beliau sangat kan bagi sabun bekerja kemudian rumah bercait kata dan rangut rumawat miyai kecil kamu keletar aman bercait karya ngai sarawi kausan dah lalan aman bercait usaksit wan baron kual katadanan baron kayu iralaut silu rajuju pulau dan seksu pas paculang jangan pesen kaulo meyai lalan ngomui ngai cek koros kalau rajain nyalar jangan pesen kuat jangan pesen kaulo selam di Jerusalem jangan pesen kaulo sojok mimi Amerika USA jangan pesen kaulo kaitan sawan kumun imuat jangan pesen kaulo yai lalan aman percaya kami lalan percaya dalam sukses mengerjakan cakap dongar dan hasil percaya dalam muncul kebintang aiman percaya dalam rawat percaya dalam kasawi yawasan Jesus Christ kecil-kecilan masing Wongnya emang kaum Jesus bisikan sangat nancan pesan dia iklan yang mana saya. Wokat kecil nasi tu, jika kacauan memon pui ia dah jelas. Perkara yang mana saya langayang, wani berjaya berjeng desa. So mai kaum Jesus susu pui. Yang net, when kasaneta saya sedang sabun berdebak. Lembak buat imat bahasanya, agak cincin kurgi, kejain terus, engkau anak kenal. Ini sangat nan son isak. Sawat pacuan masa ini diberapkan bukan para tu orang berap kawela kamera angai di para tu korosin noda wan no so mango kau minute main ini kara
Israel kurang. Akan kecil kanangan na tapasan awi-awi kesantikan magjan bahan kecil biata sabun macam pilih-pilihkan magjan bahan kecil sabun kita nak lomot lau kompan kasalayang kasat mai teso amban cukup isang leje Arya tua komkorngayang ngilan leje cuas yang ay zonen jeng asyir lejelet dan jeng kasajalan kerjaan kejeng karawan kila iban yang asyir iban asyir aja karben de bagai karben lejelet kan dukung yang jeng kasajalan mekasa de yei anak-anak percaya aralas bagai anak bukan kita nak telepon Kainan buat kulbeta dan siluko, umerak rangus kayu populer, anak buat kulbeta dan menway pacuan sosial media dan kebiasaan yang agak Facebook, bagi ajaib don tergelar masuk saya ingin main kata formasi ya semua usahakan anak buat, baikku di pacuan tambah bagi sang buat koros dunia anak saya termas, soci kalau kecil. Nanda jana cuat, ijo makawan Jesus kajin pag-rajay, yay dibacayan kan. Jesus kajin pag-rajay nangayang wani-wan bela, makasaw kajay na usalik jay tier, nan naurang sampawan. Jesus kajin pag-rajay na waya kata, ajay sapungan, ajay buya sapungan. Main ko, kawan manat, magjay kau tagyang, metran mag o kalangan dampak. Paini kecil masani, magjan bang wegang percaya kan, aban kecil keweta sabun yang inau, bukuyan nukuk, otak, mangki yang percaya yang sabun. Maingko, magjan bang bulu gila percaya kan, percaya bockan. Kau nu bang kecil langayang percaya, wani mut kamau. Mesyasan nan soalnya sebuah. Dit mesisis masani ngayon na wani karos na bantalong banmong bantalong ubtoy tiap panagsimong magcayban ciyang mau dan masang rarot ising mga asyasan bagan yang suwa nan naurun bensu sarajya yang suwa karagan kasamu para masaman yang kamatung kamu nggak tuh soal jikan ini rin kasadayan dokter kasamun musik present sebut ikarakan musim mengai asal-asalan patwat amet mama sendang wipun magcayban yang susubi magcayban kawaita ulangayang uniwat kauno kecil ya dace riatwa ya sampai macam kasanti pasapang kung sabon man Jesus na cukup. Pralang dan kusin na tumayin ko, pwede nanti yay bela. Sabon man kauno, isang saban yay go suju ng Christ Jesus. Amen. Sa wasmo.